ekhaya namhlanje kuyinjabulo enkulu ukuthi ngethula udokotela uGcina Mhlophe umbhali wezincwadi lo. Angazi siyibeka kanjani ngesizulu sithi umxoxi wezindaba sithini masithi storyteller sithi uphinda haye izinkondlo ngikhuluma ngomuntu osethole ukuthi atuswe aphindwe abongwe anconywe umhlaba wonke kade ngibuka ilist yama awards nama honorary doctorates awatholile umhlaba wonke ukuhlonipha uthi ukushayela izandla uncoma bekuncoma usaphila umuntu lo okumele ngabe sonke siningizimu Afrika siyamcelebrate kodwa ukudlula konke umuntu esikhule silalela izwi lakhe sikitazeke siyingane sibone kuze kube ngathi siyayibona lento akhuluma ngayo ngoba unekhono lokuxoxa indaba asenze isithombe iphile lento kumuntu sisigcina sawubona kwaze kwamnandi kuba nawe namhlanje. Yebo sawubona dadewethu ngiyabonga nje inhlanhla engaka yokuba khona okhosini kulolu hlelo engilithandayo. Futhi ithi ngibatshela iqiniso abalaleli ukuthi cha ulithanda ngempela ngoba ukungishayele uthi ngikulalele njalo. Uthi hayi ushayile namhlanje loze lwamnandi uhlelo hlasa sakhuthazeka. Siyabonga kwakona lokho nje ukuthi niba abantu abalithandayo ukhozi abasikhuthazayo nathi uma ngabe senza kahle. Sisigcina sikwazi sonke izwi lakho nje mawukhuluma uyazi ngathi uzoqala inganekwane. Ngathi uzoqala inganekwane. Mawukhuluma nje ngathi uzoqala inganekwane lesiphiwo esingaka sokuqala inganekwane sokukhuluma nabantu uyenze into iphile uxoxe istory ngisizwe ngimbone mawukhuluma ngonomalanga noma ukhuluma ngelanga noma ngeinkanyezi kube ngathi ngiyazibona zibhanyaza phambi kwami sivelaphi. Ngiyabonga kakhulu. Indaba yesiphiwo sokusebenzisa iphimbo lami ngikwazi ukuxoxa nabantu ngixhumane nabantu ngikwazi nokuthi uma ngabe umuntu engakaza ayibone lento engikhuluma ngayo ngimbeke esithombeni nokuthi uma ngabe umxoxo wenganekwane kumele uhambe ubuyele emuva emandulo ukwazi ukuyibona into ongazange wayibona kwawena uyihlanganise athi umuntu mayivala amehlo eyicabangisisa lento uyazi ungathi usisigcine wakwayibona lento yazi ngathi wakwayibona yena mathupha kanti into yenzala kudalo kodwa uma ngabe ufisa ukudlulisa umlayezo othize ngoba inganekwane phela ziyafundisa inganekwane ziyakitaza ziyahlekisa inganekwane zikwenza ucabanga usho ukuthi nami ngiumuntu onomona hayibo uyisole wena manje masoyilalela uqale wambuka chakidelo wambuka chakidelo hayi uphinde ubheke isilwane futhi ubheke umkhwenyana kazibani wenza ukuthi nokuthi kanjani umuntu angayenza kanjani bese uyathula konje nami mhlambe nginjalo ngathi ngabe ngiqondisa igwegwe kancane inendlela yokufundisa inganekwane ungalindele. Ubani lo mfundisi othi ngelinye ilanga wakutshela ngezwi lakho? Ubani lo mfundisi owakhuluma indaba enkulu kangaka ngezwi lakho ngoba abanye bethu njengami nje siphila ngezwi lethu ukukhuluma noma ngabe kuthiwa sikuphi ikona okusiphilisayo. Ubani lo wakhuluma ngelakho izwi? Uyazi ngikhula nganginenkinga ukuthi le double bass ngizoyithini kodwa ayi ngingasathandazi kanje sonteni ukuthi uNkulunkulu nje athumele ingelosi esiyandiza bhoboze ceiling laphana ngaphezulu kwepulpit yabo besiyangena iqonda kumina ingelosi besiyangithinta la emqaleni bese ngiyayibona nami sengiyayizwa soprano isiphuma ngathandaza ungayifundi le bass hayibo dwe ayifiki ingelosi ngithi kanti lo uNkulunkulu okuthiwa uyayiphendula yonke imithandazo yethu mina ungikhohliwe yini mina loyo ngiqonda kuyena umfundisi ngikhulele weseli ke mina nase boarding school la ngangikhona uyayiphethwa amaweseli ngiye kuba umfundisi ngithi baba nginenkinga athi inkinga yani ngithi ngicela ukuhlala phansi ngihlale phansi abuze yini le ngithi angithi uNkulunkulu uyayiphendula yonke imithandazo yethu athi yebo kodwa wama uphendulwa umthandazo omuni lo ngithi ngifuna isoprano kade ngithandaza ngazi inyanga zingaka iminyaka mhlawumbe kodwa kangizwe uNkulunkulu ngobani iphimbo lami limbi baba mfundisi limbi ngifuna iphimbo limnandi athi likaze libe limbi iphimbo lakho asho igama lesingisi elikhulu elingaka athi iphimbo lakho it is resonant indlela ayisho ngayo wayisho ngathi uyayazi lento ayikhulumayo njengomuntu ofundile phela njengomuntu omdala phela njengomuntu omholi ngabuka ngavele ngamkholwa lo baba lo hayi ngathi ngiyabonga ngaphuma ngahamba sengihambela phezulu ke bheka sengiphakamisa ikhanda ke lo resonant ahanda ukuthi resonant yini yona le kanti ukhuluma ngezwi
elithi balizwakele lisale engqondweni yomunye umuntu lisale enhlizweni yomunye umuntu kanti lo resonant usho leyo nto ke ukuthi ikunanele namawa angithi so ngathokoza wangiphilisa lo baba lo inkondlo yami yokuqala engayibhala ngasukuma ngamaphansi kwezihlahla zogamthilili ngayisho ngayihaya ngingedwa bonke abanye behambile beyobukela irugby egroundini ngoba i-team yasesikoleni yayingawini yayigila imhlolo so mina ngidili ne-rugby mina ngidila ne-reading yabona angeke ngixoxe esikoleni ngingathandi lo R omunye ngithanda lo R one-reading ngihlezi ngedwa ngiyafunda lapho ngicambalele ethawulini lami ngasukuma ngayihaya inkondlo yami yokuqala nqa ngathi mhlawumbe ilo resonant kade kukhuluma ngayo babamfundisi ngiyamuzwa ke manje angizange ngiphinde ngibuyele emuva ngiyabonga ngaleli phimbo ngiphethe double bass ngiyayiqhenya iweli ilwandle iweli imifule iweli intaba isingihambisa umhlaba wonke le double bass Thatha usibeke emuva ukhula ekhaya siyazi ukuthi ukhulele eHammersdale khona la eThekwini eduzane awusikhumbuze ekhaya ngesikhathi ukhula ufundeni ekhaya ubuhleli nobani ubani lo wafaka inhlansi yokuzazi ukuthi ungubani ngicabanga ukuthi ngoba ngihlale kakhulu nogogo uyena wayethanda izinganekwane engixoxela nemibuzo eminingi ke mawune ebhadi lokuba nengane yimina ongaqedi ukubuza imibuzo Nkosi yami ngabe uzomdonate kubani ngabe uzomdonate kubani unokugcina Nkosi yami kodwa ugogo athi uyazini khona inganekwane ongikhumbuza yona ke ngalowo mbuzo ashaya inganekwane ugogo ubeyixoxa mina eyixoxa ebusuku inganekwane ngijabule ngife ubaba yena ube umuntu othanda umlando wabantu bakaMhlophe ukuthi sidabuka phi kanjani so ngithole inganekwane ngala ngathola umlando ngala nenye into ke ngingasoze ngayikhohlwa ukuthi ngikhulele ekhaya lomculo nomthandazo noma unephimele emnandi noma limbi noma uyakhuluma mawuzama ukucula abayigqize eqakala kaleyo ke wonke umuntu uzocula lama kuzothandazwa so ngizohlala ngithi ngaba nenhlanhla yokukhulela ekhayeni lomculo nomthandazo kodwa ngangingazi ke ukuthi ngiyapakishe emgodlagodleni wami ukuthi lomculo nalomthandazo ngizohamba nawo amazwe ngamazwe ngizohamba nawo impilo yami yonke bengingakwazi lokho inganekwane nazo bengakwazi ukuthi ngaba ikhono lami kube indlela engiphila ngayo ngibeka isinkwe etafuleni ukuthi khona umuntu nje emhlabeni ongabe icareer yakhe ukuthi wena uxoxa izinganekwane izinganekwane zakho sezikuthatha zakuhambisa umhlaba wonke uyazi ukuthi ngikhumbula ngihambile futhi ngayoyibheka lento 2019 noma 2018 angisakhumbuli kukhona umdlalo owenza etheater owawukhuluma ngesikhwama sakho no my traveling bag owawusema theater ahlukene ngithatha ungikhumbuze back kusakhona insizwa engiyikhumbulayo esiyalala uThemi Venturas yes nithi my traveling bag ukukhuluma ngokuthi usuhambe umhlaba wonke kodwa manje uxoxa ama flight ibhanoyela ke lakushiya wawukhuluma ngani lapha yana thatha umlaleli umbeke hayibo ubani owayazi ukuthi ngingazungeza umhlaba wonke ama continent ahlukahlukene ngihambe ngiyosebenza koCanada ngizungeza iCanada yonke United States ngiyo director have you seen Zandile eChicago yimina lo ngisebenza neCarpetbag Theatre Company Knoxville Tennessee uyangibona lapho sengiyabizwa as an assistant director Brandeis University in Boston bengazi nokuthi kunegama elithi Brandeis mina lo sengifikile qathatha uyabona sengibizwa koKyoto Saika University in Japan sengiyofundisa khona ubani owayazi ukuthi kungaba khona iuniversity eJapan ene department yesiZulu ne-department yeSwahili yangizwa head of department athi kumina sawubona gcina Mhlophe ngithi uyabona ke manje sengimagine izinto ke manje sengiyadideka ngivala amehlo ngibhekele akuphinde lo baba lo athi sawubona gcina Mhlophe ngibona ukuthi lo muntu ukhuluma isiZulu phaqa akadlali akananto ethi sobona uthi sawubona uyangizwa ngibona imihlola mina emhlabeni ngibona imihlola ko-Australia mangihamba I try to avoid kuye Australia ngoba ngangikhathele ngalowo nyaka loyo ngathi kubaba uCook ngathi yazini angikholwa ukuthi ngizophumelela ngaphandle ke kokuthi ke ningangisiza ningitholele an aboriginal storyteller wathi ubaba uCook I don't know ngathi ncinci angisayi ke Australia ngikhathele ngizophumula iexcuse yami leyo akuphelanga no 7 days ring lwangena ucingo simtholile sokuthengela iticket lebhanoyi wey babe okay pakisha ke ntokazi mangifika ngihlangana no Maureen Cook lapho an amazing
library ehambayo yabo umtapo olwazi ohambayo an aboriginal woman so umhlaba enguhambile ngisebenze no Francis Bibi from Cameroon I talk about into efana naleyo kwi traveling bag yami or inkondlo zika Pablo Neruda from Chile ngihlangane ngangicabanga ukuthi iWorld Cup yase Germany ngo 2006 kwakuyimina owayenza the unveiling of the logo makwethulwa ilogo ka 2010 yase South Africa ngingathukile kanje akujwayelekile ukuthi ngithuke inkosi yami mangizongena stage ngiyathokoza kodwa ngangathukile ngo 2 am mina lo ngehla ngenyuka ngithanda senkulunkulu wami uzohamba nami ke nkulunkulu wami imina lo ngithanda zakwazi bona isonto elingaka ehotel mangiqeda lapho ngihamba ngiyongena stage ngimina ngedwa konke ngizokusho kuzothi abathintele inkinobho manje akuphenduka ama planet emva kwami manje ama pyrotechnics ayaxhuma manje konke lokho it was only 15 minutes mangiqeda lapho kwenza leyo presentation ngathi uyingcwele angithi ungithwalile uNkulunkulu umlando njalo lowo into yohlala iqoshiwe ukuthi wena owenza leyo nto enkulu kangaka yabo mangikhuluma nge-traveling bag umgodla othwele ukubonga ngoba ziningi into ezenzakala empilweni yami ekumele ukuthi ngimbonge ngiphindelele uNkulunkulu ngibonge ngiphindelele ukubhala izincwadi sesigcina ukubhala izincwadi ukuthi uziqophe lezi zinto njengoba namhlanje sithi masithi usisigcina bese sithi futhi unozincwadi asikushiya ukukubiza kwa wena qobo lwakho ke manje ngokuthi wena unozincwadi ngoba ukhuthaza abantu nabantwana nathi uqobo lwethu ukuthi asifunde ngoba zonke izinto zifihlwe la ekubhalweni lolu gqozi olungaka ne-impact ukuthi lento yenzani emqondweni womuntu incwadi ibaleke kakhulu ngathanda ukufunda ngimncane mangisuka ekhaya kugogo engixoxele zonke lezi inganekwane ngicabanga ngikhumbula ngeWelly Bridge lapha eHammersdale umncadodo ngiqonde esikoleni lapha egovernment asekho isikole sakhona manje kodwa igovernment ngiyofunda khona ngangahambi ngangifloata ngijabulela ukuthi ngiyesikoleni manje ngiyakhilosa it was like such a special transition from the oral tradition ingane kwanezixoxwayo ukuyofunda nokufunda nokubhala ngafika esikoleni ngilolekile ngilambile thisha phaka thisha sengiready indlebe zami ngathi inkomishi sizokwamukela kusukela lapho ngayithanda incwadi ngicabanga ukuthi ngendlela incwadi engisebenzele ngayo ngisho kunzima ngizibona ukuthi ngiko boarding school ngingena lutho ngilezi ingane ezohluphekile kodwa ngazi ukuthi waphela unyaka ngaphasa mina kababa ngoba ngumngani kabani mina umngani wencwadi mntaka baba umngani wencwadi yangisiza incwadi yangathi yangithwala ngeindlela ngaphinde ngathi mase ngiqhubeka ngibhala inkondlo zami ngaloko ngihlanganisa kube indatshana zipublishwe kuma anthology zipublishwe kuma magazine abantu bayabuza unokugcina ubani lona ngoba balazi naleli gama sengihlala eGoli manje ubani unokugcina balazi leli gama liyabahlekisa kodwa kwahamba lokubhala kwami nokubuzana kwabantu ukuthi ubani nokugcina kwangitholela imisebenzi ngisebenze ko Learn and Teach magazine imina lo ngibizwa ko Press Trust ngiyosebenza ngiyofunda indaba ko BBC Africa Service ngiyofunda indaba ko ZBC Netherlands and what uyazi ngabona ukuthi incwadi ibaluleke nangaphezulu manje ngoba sekuyimina obhala izinto ezingena phakathi ezincwadini akusemina nje ofundayo kuphela yashintsha lento manje sengiyabhala nami nginegalelo manje kutheni kube khona incwadi ezikwazi ukufundwa nabanye abantu into ebhalwe yimina umuntu mayehlangana nami kunento abayiphinda abantu abasha ngihlangane naye ePavilion umuntu ngihlangane naye eKing Shaka Airport ngihlangane naye emcimbini mhlambe kune 80th birthday kaZibani kufika ukuthi indodakazi yami le athi mamgcina bengifuna ukukutshela okuthize ngithi yini athi wena ngendaba indatshana yakho wayibhala noma ngemidlalo wakho have isinzandile wanginika ipermission ukuthi nami I can tell my story Nkosi yami the number of times abantu abancane besho njalo bathi unginikeza ilungelo negunya lokuthi iyami indaba ibalulekile nayo jabule ngiyife ngithi yebo ngani yami qhubeka ubhale nawe eyakho indatshana noma ubhale inkondlo yakho noma ingoma yakho noma umdlalo weshashalazi noma uzolungiselela okuzophuma komabona kude ngoba unelungelo unegunya eyakho indaba ibalulekile istory sakho nawe sisigcina ngo1999 uthola honorary doctorate eUK
Open University. 1999 futhi wayithola la ekhaya University of Natal. 2014 Rhodes University. 1987 Ope Award in New York. 1988 Joseph Jefferson Chicago. 1990 Edinburgh. Usiba lokuqala SAFTA lifetime kuningi angeke ngize ngiqede kodwa akwazi ukuthi awuzange ube nezinselelo ube neindawo la othi mawubheka khona uthangazi nami ukuthi ngidlule kanjani la izinselelo zomsebenzi wakho ngoba umuntu mangabe ephakama nezinselelo zivamise ukuphakama ngesinye isikhathi akubona bonke abantu abashayela nehloko no ngicabanga uyazi ma asibuyele emuva even before ukuthi ugcina odumile lo ngangisengiqalile ukutravela ngiya ko Lesotho ngiya kobani ngiyoperforma imidlalo ehlukahlukene ngisebenza nemarket theatre masifika eborder amaphoyisa asimisa sengiku Women's Federation manje sengikhoda ko politics lapho siyo amaciko kodwa amaciko abhekene nomzabalazo sifuna inkululeko eningizimu Afrika bazokunika ingami ke sithola free accommodation lapha ejele number 4 uthole ne free accommodation ko John Foster Square nje ave nomusa amaphoyisa mayifuna ukukunika nje indawo yokulala nje ungayicelile manje awukahle anomusa amaphoyisa befuna ukukunika indawo yokulala ungayicelile tshela umlalelo ongazwa ukuthi uthini ngamanye amazwi ukuboshwa negcino la amaphoyisa sivalelwa Nkosi yami ube isiboshwa ngoba uyiterrorist ngoba phela sikhula ngalesikhathi seapartheid sikhula ngalesikhathi so nenkohlakalo eyisimanga nenkohlakalo eyisimanga ebengisazokubuza ukuthi yakuthinta kanjani wena kodwa usumane wangena kuyo manje mangibuya eLesotho usho ukuthi sibuye bekisikhathi se emergency state of emergency eSouth Africa umuntu omnyama kumele abe akekho emgwaqweni after 10 o'clock masibuya emashowini besiqeda late kodwa kumele ube nepasi lakho ube ne special permit from John Foster Square angithi mawubuya lapho usugibela ibhasi uphatco bus ke manje from North Street to Alexander Township la ngihlala khona noma ugibela ithekisi mawufika amila amaphoyisa agibele phezulu kwamahipho phethe ibhamu ngazi ukuthi baphethe ibhamu senzeni asiphethe lutho bazodlala ngathi bakumise lapho ebusuku bathi icula bathi yenza ukuthi nokuthi bahleke babuza ukuthi liphi ipasi iphi special permit ubabonise konke okay lopho uhambe mangibuye eLesotho ke manje na kwenye game sivela kwasebenza khona masibuya ngibheke ngithi angikwazi ukubuyela Alex manje amaphoyisa azokungenza inyama phela azongidepuza ekubeni bekunzima kwaseborder ngihambe ngiye eFairview la ekuhlala khona umngane wami omlungu usisi Elaine hambe ngiye khona ngithi ngicela ukolala kwakhe these few hours bese ngiyabuyela ke Alex ngilale uthi makushaya u7 o'clock khala ucingo untombazana uNontembeko bengihlala naye eroomini kule ndawo engihlala kuyona Alex athi ungabuyi uyangizwa hlala la ukhona ungabuyi ngithi ngingabuyi ngoba kwenze njani inhlanhla leyo ukuthi uyayazi number ika Elaine ngoba bengijwayele ukuvakashela khona athi amaphoyisa ebe la ebusuku amaphoyisa ngihlala e3rd floor kule building besihlala kuyona suke lapho amaphoyisa agibela phezulu kehipho adubula umqamelo wami wawugcwele inhlamvu bullets full of bullets if ngangilele lapho bebazi nokuthi yimuphi umbhede engilala kuwona ngithi badubula hayibo ngasinda ngokuthi ngihambe ngiyolala emzini kaElaine ungabe ngangibuyile ngabe kukhulunywa enye into namhlanje ngaba ngikaze ngibe khona ngaba ukazi wazi lutho ngami nawe uyazi ngathula ngathi uNkulunkulu uyakwazi ukuzenza izinto zakhe uNkulunkulu uyakwazi ukuphebeza izinto uyangizwa ngaphuma kanjalo eAlexander Township baqede bangilandelela futhi emva kwaloko bathi kumina singakuvala njalo siyazi ukuthi uyahamba eNgilandi singakuvalela ungahambi ngathi mina yebo boss ngiyakwazi ungangivalela ngoba wena ubasi phela kodwa abazange bangivalele ngaqhubeka ngahamba ngaya phesheya so ziningi into ezenzakele kodwa enye yezinto ezangidala ngicabange kaningi ngoNkulunkulu ukuthi ngiyabonga indlela engakhuliswa ngayo ngikhuliswa ngomthandazo ngangise eChicago ngiqeda ukudirector eVisini Zandile ngamenywa to go to the TCG conference ngajabula hawu ngizohlangana nozibanibani August Wilson was big in those days ne producer yakhe ngizoyibona kule conference enkulu eAmherst so ngilinda ibhanoyi lapho
kodwa manje ngifike late ngoba phela indodakazi ka director wale theater bengisebenza kuyona ukhiyile la bengishiya khona isuitcase yami ngisathi ngiyovalelisa kwabanye abantu bengisebenza nabo sesicasuke sesemfuna ngapha nangapha kanti uya hairdresser uthatha isikhiya samlanda lapho sambiza ngamagama keep isuitcase lami ngene emotweni yithi lapho sofike e-airport ngasifike e-airport kuthiwa nanti ibhanoyi lakho balikhombe nanti ngahlala phansi ngakhala ngathi hawu kodwa lisukile selisukile hayi nokuthi awu hayi nokuthi sekuvaliwe nanti abathi nanti aliqeda ukusukuma ngicasuke ngiyafa ngisacasukile njalo ngicabanga ukuthi la seliyosithela laqhuma ibhanoyi haleluya laqhuma ibhanoyi haleluya ngathi ngiyamsaba uJehova ngathi ngiyamsaba yo ngazama ukuyifika wanqaba nawo uNkulunkulu hawu into ezenzakele empilweni zethu izinto wanqaba ezenzakele nawo uNkulunkulu angithi sokwenzakala izinto ezihlukahlukene noma ngibizwa ukuthi ngiyoba iartist in residence eGardner Museum I was finished I mean was logcina ojabulile wena one vibe uhlekayo wenze njani mangifike eBoston I am so exhausted bengingena ebhavini ngibhave ngiphume ngidle ngathi mawungangithinta ngathi ngingakhala angizazi ngendlela I was so exhausted kodwa ngamukela iresidence abanginikeze yona ngoba kuthiwa ngiyobhala mangibacela labantu ukuthi ngingawenzi ama outreach program nezikole ngoba every country engiyakuyona mabezwa nje igama lami balibona nje igama lami ngicela uyokhuluma kule university ethize ngicela uyokhuluma kulesa sikole noma kune special school njalo bakabayibona noma ngiyela uko promote ifilimu noma ngiya kwi book fair abanendaba kumele kube khona ilanga noma amalanga amabili la ngizohamba ngiyokhuluma nabantu abasha ezikoleni noma emanyuvesi hayi ngihlale lapho ngibacela ngithi ngiyacela ukungayenzi outreach ngendlela engikhathele ngayo nangempela ngihlale lapho kuleso sikhathi leso sokuba ngedwa zwi 6 weeks phela uzoba lapha for i-residency hlala phansi ngalanda izinto ezihlukahlukene ezenzakala empilweni yami ngathi he manga kama page engawabheka ngemuva mangiphenya ngemuva empilweni yami la ngizothi khona ngiyakhononda ngiyamgxeka uNkulunkulu ngithi mangibhala incwadi yokucomplaina uzobuza uNkulunkulu imuphi lokugcina manje usiyasangana yini lo ngimbusise kangaka uyena lo khonondayo uyena lo ongibhalele lencwadi angeke ngikwazi anginalo ilungelo lokubhala incwadi enjalo kumvela inqangi zikhona izinto ezinzima ezingehlele emhlabeni kodwa hayibo uloku ehambe nami sengihleze lapho uyazi njengoba ngisho ukuthi ngikhulele Weseli kunengoma yase Weseli engeke ngicule so sengingedwa sengibikelwa ngise backstage ithi mangingalahli ukholo lwami leyonto ilikhala nethemba malihla lena likhase imiza moya bese ke manje ngingawi ngokugwa lahaba nangokuziqhayi sakwa ngingawi ngokugwa laba nangokuziqhayi sakwa amen mase siphumelele siyayiqhenya siphakamise sisenze ngathi ithini esifikisile kulezi indawo angithi ungawi ngoba ugwala ngokuthi utatazele uzenze izinto zingalungi ngoba uyatatazela angithi kodwa ungawa futhi ngokuyigabisa nokuyiqhayisa thanda kabi leyo ngoma ngiyihaya sengingedwa ukuthi uJehova usithathile owenzile bese kuba yithina yebo sisiyawabonga lawo mazwi amakhulu ngiyazi ukuthi abawe sasicina wake wafika leli phupho emqondweni wakho ngesikhathi uqeda isikole sokuthi uyoba umuntu onegalelo elingaka waziwe umhlaba wonke njoba kade ubala amazwe amangaka osubahambile ngesikhathi uqeda isikole uphuma esikoleni ngiyazi ukuthi khona lawo kwabamba khona amatoho xoxela umlaleli ukuthi ayivesananga yaqala la usuugcina oduma umhlaba wonke khona la uqale khona mangabe at the age of 20 or 21 ngike ngaya kulabantu okuthiwa bayabona emhlahlweni lapha hamni u5 wami nkosiyami abaphonsa amathambo athi wena ngonyaka othize uzowenza lokhu uzothola le ndondo uzobohamba endaweni ukuthi mangoba mina uyazi lo muntu uyayilahla ngicela u5 wami ngoba ayikho lento oyikhulumayo bengizocela u5 wami benge ngikhole yonke lento ayishoyo lo muntu lona yebo
mangicabanga ukuthi ngesikhathi ngifike eGoli bengingazi umuntu benginenkinga yama kidneys ngiregular lapha esibhedlela bese onesi bengazi igama lami odokotela bengazi bengiregular nje lapha eGeneral Hospital eJohannesburg iyona into eyangibambezela nokuthi kube nzima nokuqhubeka kahle nezifundo zami manje kumele uthole indawo yokuhlala mawungena indawo yokuhlala ngeke uthole umsebenzi ngoba abafuni iaddress mawungawuthola ngumsebenzi angeke uyithole indawo yokuhlala catch 22 njalo basathi ufuna indawo yokuhlala bathupha umsebenzi mawuthi ufuna umsebenzi bathipha indawo yokuhlala mawungenayo le yanto okuthiwa istembo section 101A epasini lakho eGoli usenkingeni ngiyakutshela wena so ngigcine sengithola umsebenzi endaweni ye fashion creations eDoornfontein ay ngiyasebenza lapha efactory ngisiko kotini ngenza ukuthi nokuthi lapho mase kufika lesihlanu bese ngiyabizwa nekam LC ngihambe nami lapho ngiyothola 11 rand wami Nkosi yami thatha 11 rand uhola 11 rand yeah bese ngiyaguqa eduze kombhedo wami bese ngiyawubeka 11 rand wami bese ngiyabala ukuthi ngizoyenzani ngawo until the next Friday 11 rand yes 11 rand umholo hen faka Mhlophe futhi ungacabanga ukuthi nje bakunika nje sandle faka Mhlophe negama lakho libhaliwe hayi kwahamba mangiphuma lapho ngathola ukuthi ngaphuma mangiphuma nansikene fashion creations sorry eDoornfontein lapho mangiphuma lapho kwaba ngathi kuzotholakala ijob ethize sengiloko manje ngingumuntu oyayo eHotso House eHotso House kuno interchurch media program ama office we South African Council of Churches alapho obani oAfrapix bala kuningi nje into ezikhona kule building leni nezinto zomzabalazo kuyahlangana nakhona lapho ngabe sengithola ukuthi ngijoine iKhawuleza Arts Group hayi ngibese ngithola imali yokufunda nami ukuthi ngifunde ifilmmaking nani masiqeda lapha abanye basephelile u6 months abanye bayaphesheya ingane zomntaka ba mina ngizoya kanjani manje angazi uqhutsheka kanjani phela mase uyenzela u6 months loyo manje ngibaleka amaphoyisa phela kumele khona into engiyenzayo ngathola umsebenzi makishini ngahamba lapho ayi ngiyakwazi ukucleana ngiyakwazi ukugada izingane ngiyakwazi ukuayina and mawuhambisa izingane esikoleni uyahamba ngebhasi labelungu masubuya ubuya ngeenyawo ngoba ukwazi ungena ebhasini labelungu ungena bengekho ipassport lezi ingane zabelungu phela zonke lezi zinto siyayibukela uhola uthi ubhobho nalapho bese kuthi mangiphuma lapho ngihlangane nosisi owayehlala emzini ongaphesheya kwala ngisebenza khona kulomlungu lo athi yena unjani uba igama lakho uhlale ngibingelele bese ngiyamtshela uGcina what do you do what do you mean what do I do ngenza le what you call lena ilana ngiyasebenza ngiyasebenza yangibona I am doing the same thing the same way every day yabo so athi I like your voice I like the sound of your voice ngithi okay thank you very much athi mangakutrainer lana would you consider working with us ungitrain ukwenzani athi I want you to read news in our radio station read news mina ngifunda indaba manje mangubani athi I can train you ngaphuma la kulo msebenzi lo ngahamba nalo sisi lo bangitrainer Mhlophe no Liz bangitrainer yimina lo ngifunda indaba eDoornfontein Press Trust kufuneka ngifunde ukuphefumula mina ngiphuza amanzi ngihlale ngiqonde ngazi ukuthi mangiqeda lo mhlathi lo full stop bese wazi ukuthi uqale enye indaba ke manje wazi ukuthi indlela ophimisela ngayo amagama abantu abazo rewinda emsakazweni ukuthi wena manje awukwazanga ukubiza amagama ngendlela efanele awuphefumulanga awubanikezanga le ndaba okhuluma ngayo ezindabeni ngendlela efanele bangifundisa into eziningi labantu labo uyazi ngathi bekhona indaba ukuthi there was a bomb blast in Secunda this and this and a bomb blast in whatever ngelinye ilanga masibuye elunchini sibuya there's been a bomb blast emsebenzini so we don't have a job ngijwayele ukufunda ngama bomb blast manje at lunch time sambile sawudla lunch masibuya there was a bomb blast la emsebenzini so mina I'm unemployed manje labantu engisebenza nabo bayalahleka bayabaleka baye exile mina ngazi ukuthi kuphi exile ngizozingela indawo yomsebenzi ngizama ngathola enye futhi yasemakhishini nangu kumfazi womIrish ngamsebenzela for 38 days athi lo mfazi lo you must remember that you are a black woman and you will never be anything
ngithi mina yes madam ngoba ngingakwamdlanda nje ukulwa naye ngoba ngiyazi ukuthi lento it's in the meantime khumbula ukuthi wena umnyama futhi awusoze wabayilutho umnyama wesifazane ungaba yini athi remember you are black you are female you'll never be anything ngimbuke lo mama lengithi yes madam Nkosi yami ngihlukane naye ngalesikhathi ngiyaqhubeka ngiyabhala ngihlangana nabantu abahlukahlukene Staff Rider magazine yiyona yokuqala nqa eyashicilela ngoba khona ama anthology bafaka indatshana zami la kwabonakala ukuthi hayi ke nisale kahle ke lapha ecleaning department sengivela ngala yabo ngasebenza kodwa yonke leyo foundation into eyiningi ukufundisile nokuhlonipha omunye umuntu uwazi ukuthi whatever job umuntu ayenzayo angithi ngisho sihambe ema-airport umuntu mayeshanela noma ekorobha indawo ethile awuvele qhayi uyadlula noma kanjani umhloniphe uyasebenza lo muntu lona ungangitshela ukuthi awubalekile lo msebenzi awenzayo abasebenza ama-toilet ngabe usitshuzi uswenkile ubani mawufika etoilet engahlanzekile uzomisa kanjani angithi akunandaba ukuthi umuntu wenzani umuntu uzolungisa electricity endaweni ethize usumthatha njengonathing wena ngoba phela uyitshela ukuthi umsebenzi wenza ungcono kwangifundisa into eyiningi mina ukusebenza ema-factory ukusebenza ezindlini nani ngazi nokuthi mawusesimweni la kunzima khona wazi ukuthi hayi akuyona into ebengiyifisa ke noko leni bekungelona iphupho lami le funeka wazi ukuthi it's in the meantime okwamanje ngisela uwenze lo msebenzi ngoba bheka phambili kukhona la uyakhona mangabe umuntu onamaphupho ake sithatha abalaleli abancane sizwe nje ukuthi bathini bona ngoba nabo bayakufuna ukukhuluma nawe sesigcina ngiyabonga asibonge mamzanele ukusilethela umama uGcina Mhlophe ngimkhonzile lo mama awumtshele phela ukuthi angaphumi akenzanga inganekwane eyodwa ngoba kusemini nje so ngane sihloma izinto ekhanda sakwavela kazi eMhlophe Silo sawubona sisanele mpokasi nomama uGcina Mhlophe ayiloze lamnandi uhambo la namhlanje ngokuthi silethelwe umbhali wencwadi noxoxa inganekwane ayinganguzwa nje ukhosini nami ngisakhula exoxa inganekwane ezimnandi ezihlekisayo ezinye zethusayo awuchaza ngiyambona ke nalapha mayesevezwa lapha ku Facebook cha umama nje usaphila ngiyabonga #uhambo noNkulunkulu eyisizalele mamzanele nawe mamgcina ngiyaluza uhambo lakho mawami luhle libuye lube buhlungu futhi endleleni kodwa nje uyawabuka amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu mayihamba nawe konke lapho uhamba khona uyakwazi nokukuvikela ezintweni ezimbi ngikhule ngikubukela ke mina ngikhumbula ngisakhula mina bengibukela nakumabona ukuthi uxoxa inganekwane ekseni ngiyakhumbula nje mawami kakhulu hawo ngiyabonga nje ukuzwa uhambo lwakho namhlanje umphume wakaMasekane lona isenkandla ethuma kwesikamagwala sisimazethi ngibingelele nosisi uGcina Mhlophe umakanaledi ngila ebhulwa enkwezela ave ngimthanda usisigcina ngenganekwane zakhe ezimnandi nangengxoxo zakhe ngiyasizwa istory sakhe eyiwadlula ezimweni uNkulunkulu wabanaye mangilalele le story sakhe sokuqhuma kwebhanoyi esele kulona inkosi yami ngiyathinteka ukuthi uNkulunkulu wabanaye kepha yena wayengaboni ukuthi ukusala kwakhe la ukusinda kwakhe wayitshela ukusala kwakhe lapho uyaphuthelwa into yakuzona kanti uNkulunkulu hello masazethi no umhlonishwe lapho uGcina Mhlophe istory sebhanoyi singinika into lokusila ngivukile nje ngenxa yenkinga ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi hayi bonkosi kungani kodwa le story sebhanoyi singinika umunye umqondo ukuthi kunezinto thina esifisayo kanti uNkulunkulu akasinikile zona ngiyabonga kakhulu khona into engifundile ngendaba yebhanoyi Mama Mbokazi ngisacela ukubuza kumama uGcina Mhlophe ukuthi bangaki oGcina Mhlophe asebaqeqeshile manje ngoba siyabadinga abanye oGcina Mhlophe abayohamba enyathelo
yinhle into ayenzayo akasiqeqeshela abanye ogcina Mhlophe aqhubeke banda ethi noma siphumule yena ubandayo kodwa sazi ukuthi wasishela abanye ogcina Mhlophe sithi halala gcina Mhlophe halala inkosi ibusise qhubeke njalo nenkondlo zakho zesintu uqeqeshe isintu umacingwane la emzimkhulu halala usho kanjalo umacingwane laphayana emzimkhulu sisigcina bangakogcina Mhlophe osiqeqeshele bona ngiyazi ukuthi uyabathanda abantu abasha ngiyazi nangebuza umlaleli bakhona yini mhlambe zikhona izinhlelo zokusiza abanye abafufusayo ukuthi ngelinye ilanga sibe nabo abanye abazoba njengawo ngayiqala le ndaba kwizanendaba I started an organization called ukuthi izanendaba storytellers kwazanendaba baningi ngaba-trainer abanye sebeyimele namhlanje abanye bozenzele emvelase wonomsa mdlalose ubongiswa hayibo baningi abantu engabatrainer ngaleso sikhathi ngaphinde ngaqhubeka ngatravela kuthe mangiqala umkhankaso kanozincwadi Mother of Books ngo2001 ngathi ake ngigudluke bese ngimuvele eThekwini futhi and it's very important ukuthi mawuye umuntu omkhulu ngesikhathi abantu bayagodola phansi komthunzi wakho ngasuka mina ngeza ngeneno bayimela abantu eGoli kwazanendaba ngingasekho mina ngathi yes ngithanda kanjalo ke lento bayimela yaqhubeka izanendaba baqala ama project amasha ngathi ngadla mina kababa ngafika la eThekwini siloko siqhubeka manje sitravela all 9 provinces ngomkhankaso kanozincwadi Mother of Books la si donate khona incwadi la si renovate ama library khona la senza into eziningi kakhulu khona ngoba ngishumayela ivangeli lokuthi abantu abafunde ngoba inkululeko yethu eningizimu Afrika ayisho lutho abantu abancane mabengafundile ngaqala ke manje enye organization la eThekwini ebizwa ukuthi igcina amasiko Arts and Heritage Trust kwagcina amasiko nala eThekwini futhi bahlangabezile abanye bethi hayi nami ngifuna ukwenza ukuthi ngisondela athi omunye ngithi sondela so bakhona impela manje abaxoxe beingane kwanengisebenza nabo nje basesine festival kanozincwadi njena eyaqala when I turned 50 that was 2008 manje ifestival besi celebrate kulonyaka the 15th edition of the Nozincwadi Storytelling Festival ama storytellers mangihlezi mina ngingangena ngestage akonakele lutho mntaka baba akonakele lutho nje ngihlale nje bangene ngisidedele sibulalane ngithi nazo ke xoxe futhi uxoxe ngesingisi uxoxe ngesizulu uze nesisuthu sakho ngoba izilimi zesintu ziyibaluleke into ongazakazi uyibone ave ngibazwela usiza abantwana ababe nebhadi lokuba namazala bacabanga ukuthi kungcono ukukhuluma isilungu kunokhuluma isintu angive ngibazwela Nkosi yami abantwana baphuce inhlaka emlonyeni uphuthele ukhuluma ulimi lakho lebele uhlale eAfrika kuthiwa kasazi isiZulu Nkosi yami she only speaks English mabe nayi lapha supermarket eyibhuqa efuna lokunani no baby don't be naughty come on baby don't be naughty ngiyabadabukela imiyalezo wakho kubazayo ibhlungu leyo nto ibhlungu ngoba ingane uyinqabela ukuthi ithole ilungelo layo yokukhuluma ulimi layo lebele ngoba mawazi ulimi lakho lebele uzosifunda isingisi ungasifunda isiputukezi ungafunda zonke ezinye izilimi uyazi uma sifika kwamanye amazwe izinto eziningi abasibuza zona basibuza ngempilo yethu bafuna ukwazi ngamasiko wethu bafuna ukwazi ngezilimi esikhuluma usho ukuthini ngolimi lakho ishiyo kanjani lento ngolimi lakho ishiyo kanjani lento ngolimi lakho basibuza lezi zinto mangakhulumi no I'm sorry I only speak English vele badangala abantu ngengababona mina abantu ko New York ngengababona abantu mina ko Würzburg Festival in Germany no I only speak English abantu baphesheya vele bamangala oh okay uphume eAfrika kodwa ukhuluma ulimi lesintu yabona ngiyabakhuthaza abaxoxe bengane kwane baningana impela abakhulayo manje ngoba nginomzuzu owodwa ngifuna ukudayisa mangibuya ngifuna uvalelise kodwa awukwazi ungasho ngisho ulayini owodwa nje wengane kwane ozosishiya nawo namhlanje nansi kodwa sidayise kuqala wakho sisigcina asivalelise emakhaya bazongishaya ungashongo ngisho ulayini owodwa nje wokukhombisa ukuthi uwena lo angeke bakuthole ucula emsakazweni masithi kwesukela kwakukhona indoda kwakuthiwa uJojela ishade nodali wayo eyayimuthanda into angazoyibone baze bakhononda abantu ekihlaleni bathi hawu wazi wasiqhatha nabafazi uJojela webantu ulokwe naloko nkosikazi wakhe ulokwe emthengela izipho ulokwenza ukuthi la ehamba khona unkosikazi uhambe ebatshela abanye abafazi ukuthi mina umyeni wami uyangithanda wenza ukuthi nokuthi kodwa kwafika ilanga
la unkosikazi wenza into engathandwa umyeni wakhe wabiza izilwane ezihlukahlukene manje masebiza izilwane ezihlukahlukene azimuzi ukuthi uthini kwaze kwasiza iqhude lagijima la umbiza umyeni sekonakele ekhaya hawu lafike lame esangweni la kade evakashe khona uJojela baphuza umqombothi lapha ayaxoxa amadoda lasha iqhude kwathiwa ngizobika ke umkaJojela ke wemwayinenema ke isempinjeni ke kwathiwa ngizobika ke umkaJojela ke wemwayinenema ke isempinjeni ke hayi akagijima manga uJojela ebuyele ekhaya awukodwa isithandwa sakhe naphinde nizwe ukuthi phela kanjena. Sisithina siyabonga kakhulu sibonga ukuthi uzoxoxa uhambo lwakho. Nginibingelele bafethu kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso lapho khona sibona khona umama uZanele Mbokazi ushadele kaNkambule noMbishop Nkambule lapho eshayela khona uhlelo lakhe ethi uhambo noNkulunkulu lapho simbona ephethe umama uGcina Mhlophe owaziwa kakhulu ngokushaya inkondlo ukubalisa izinganekwane usele iminyaka endimeni oseyinkakha obuya emazweni ahlukahlukene. Lolu hlelo lingena njalo ngamasonto kusukela ngo-9 zikushaya u-12 lapho khona umama uZanele Mbokazi alande abantu abahlukahlukene kuKhoze FM ebabuze ngohambo lwempilo yabo njengoba sazi ukuthi umuntu nomuntu njengoba ephila emhlabeni kunezinto adlula kuzona ukuze afinyelele kuloku abelwe kukona uNkulunkulu khona ama-challenges adlula kuwona ukuze afinyelele la uNkulunkulu emholela khona. So lapha-ke sibonile umama uGcina echaza naye uhambo lwakhe njengoba sazi ukuthi yena umuntu abaphila nangesikhathi sobandlululo echaza udaba oluhlekisayo phinde kube buhlungu. Safunda nokuningi ukuthi ukubekezela nokuqinisela kuyasiza kakhulu empilweni. Kepha nawe asike sive uvo lwakho ukuthi wena yini oyifundile ngalolu daba. Ungakhohlwa ukusubscribe kule channel. Siyabonga.